Say ya mo kwa babiem na wasemra Adom TV Badwam dwumade no eso a wiki mu maya de me ya sure so wasua de wo maternal depression no eho Mr. Shadonson mo afi na mu wura mu no enye betesa titie sansam no ede ama odwada bepem ne no na famu afutuo na ye fiada Kelmed Pharmaceuticals for abaha enro no IBC 56 ene pilot wa hani nuom kaye ene oba pedi hu komo mama bisi emu akwaba ya na ma bibia bokode aho fe no a eno a oponi ne so eni da ho wani ma da ho fine da se ade achi bi enya nipa foforo ti Kelmed Pharmaceuticals enu be na wadwama so na de en ne ka ho asem eno ne de bebre meda wase na mada mahwefo ne matiefo ase anopai ye de rade ase so de akwaba eno ne bi na yasam we e de asi ho no mu Kelmed adwumaku a ye kra nro fi India eba o man mu ha ye kan nro so anro papa enye adwoadwo sa na enne ni a ye beka ho asem ne ni ama me de asem ho ye won kwala motofo eduro a ye de wasa mo eno ne baby mollis massage oil ye de wasa ye de twetwe mo opem ho na wa charity afi akwala oja nanan ketenkete ebia ofifi abo anase esen na niyem frumano dandan eno ane ayola scrap water famano na bibie dadin akola ne beda awofo so beda afi ye wo BC 56 cream eye ekuredro wanwaso a eso bi mada ya yusu bebre ye hu bebre na mowe edanso ebo adwuma papa afi koko edro ba akopa eseso emada Oma yusu bi na mum papa no ose so me dohwe papa ewu eno ani pie leaf ointment na ne tablet enti enne ye beka pie leaf ho asem eye kokoko edu no na ekro de no BC 56 cream eye ametaka asemi se eduro no eye adwuma ebo adwuma na mum nia echi ni se woto a wunyusu ane de enya adwuma ba wonya ato anase ewo wo ho na se uyusu wo de kan yare na pe baby afa enti BC 56 aye kuro edro no de bia me ka se ede na ma eno edanso no efi na fofo ni mo eye haban ma esa save sika eye 50 gram ena se wo de ye kuro ni na se ekuro ni ewu a enya wo etwa wo mpa we na opentokwa koto BC 56 cream enne mepese ye beka diabetic wound ho asem enano ekuru bi pa ye de bepie ye ho meka na se ne enyan ye ekuru mpo maame na aka ye o se kofa bai ekuru kitwe bi tin na ho ni kokoro moti wampe ho asam anka minim se na ni refi so ye diabetic o maame jade wo saafe prekope ne nan na bompompunja ye di na bepie e wo maso ye ho no me wo ho doctor afre me se mama BC behwe yakohwe ya maame hu ankasa ono aka wo se we de obi na tu na duru owo store nti obi di bibia begu ho no mo na wati aso maame sinipa ne hu enya no kore nia diabetes betimi aye wo no obeka se obi na tu ado de bia me kasa asem we ekuru nketenkete aye bia bibi na atwa wo ana se wakopori ana accident ne baby atwitwi ana se abrasions nketenkete ene de kura yekoko sam eno de kura BC wo de to so anetew na say diabetes and I say diabetic wound enfan di agro enya sa wani beba wo so no na ye bibie wo ho ye je maami tu ho na ye started the BC ewurade me say oso ono abeba ha be di adanse na wo hu pictures na mrepamu ye de beba empomponjan kasa na within 48 hours no maame ni dit na afia wo de ba hospital no hu amaame adaje beba wanu meto enya asem ketu nti enu ani BC ye de to so no enne maame ya sore waka ne nani ya nkotwa na nsunsuanso e wo so ne se wampe ho asem akanka maame ya amfa mantem nka wani beba wo so no na adidi eya prince yo sabi ye fa bibi pass no enwini ko unan ni mu ebe kwa akoka dompe no ebe se dompe no ye be refer wa enye the bridement asemo
eka dompe na moja ntimi ni afrusa ne wo mu bie mu no efre bibi amputation amputation no so sabe eni owo enenam se ye ka se amputation ni enti ameka se eni owo ni enenam se nkrofo mo ye apomuden adwumayefo mpo a ye twa wo mo nan anase etwa mo ni padua na kwa ba bi no trauma psychological trauma nti omo ntimi anyina no omoko omato ananan mo wonse do ebia na counseling no wanje antum ye cancel wansa ne ye kwetwa wanye antum tie yi ni free ho wo twa amasa amre na du ona kope BC 56 cream ema obi na ada o minimini ameka me waso ye ho omo ama ye pharmacology ne omo amasua enuro honsem no omo kura yusu bi ema obi na ada o se eye herbal anti there bi eye haban ma ne ye de ye na practice bi wo mu a wo de tukuro no so a ebokuro no ho ban ayete se wall emwa waboni biara entimi makuro ne ho entimi ma wonan ne ho ebetwetwe nsuo bi every inflammation properties wonti ema wonan ne ho afi ebedefe kuro na yiyi sabe dead tissues biara ama granulation tissues na build se meka granulation tissues a eye redie foforo na e build efu ewokuro no mu afi na akasi enya wetwa bono si wo mpe na opede enti ye sembre no kona akope BC 56 ekuro ya wo ken kuro ne mpani kuro nyina yetimi de yeso bi obiara ekuro bia fatoso na hwade ebeye magica ma wa mo wahu say yes eduro ewo eduro sa enti ye nchare ho no ye kokoko de no eno awra bi frɛ me mere hoyi o se koko no chasa o twitwa pictures e de akire wakoto eduro no use to de bia me kasa asem yi se woto eduro no na se wan use a enya adwuma na se won use ni be de adwuma e be de adwuma watena ho onum ba ku mienu no chese enya bottle no onum tablet no ba ku anopa ba ku anwumre ne the following day na ayese adwodwo no no jaye afade na fifi wono tu ade na ewo wu eye inflamed veins nti the more a day in day out na o kabo no e wudi gusu no na eye kese nti num tablet no na fa cream no eye bebia epie no chese moja bi etu wo your friend is ahonhoro biara ebetwetwe no astopo moja no eye wo biara esan ye wo so asabe wo to kwan no a uja wanan no fa no ekekaw afa na wode wonsan kwotiti sabe mesrew enu ani cream no Leaf ointment na ne tablet ye adwuma adanse e ba na abuso ba bia pharmacy bia wura hono na kotobi ye watermelon ye wokrachi ye woti region nkwanta mosi chese ba bia pharmacy biara escora bora hosehwi na kotobi hospitals ebuso e won ketua mu e wa kasie mu mekan ketua mu a polyclinics ni cheap compounds na e wo hono meka kese ma referral point no ebia ye yi ofri kese ma yesiko eketua ma yesiko kese ma ho ye referral point e wo ba bia kona ko pebi ye wo numbers a ohia ya obetimi afre yen afaso 0552667712 ena 0 siba ko no subiem 0552667712 ena yesan wo ba ko nso a eye 059 855 855 3075 059 855 3075 Bonra pharmacy bia ne kope ye ndro ni bi ensunsanso boni bia ni ho ni ehia mene se woto a ubeyusu na wahu nsunsanso papa egwom woto a wo moka eye 50 gram edro ni ya hye ne ma sania uhu ne kese no sa na edro ni wom sa na edro ni wom wayusu bia amwa kona akoso we so hwe ose so me dohye ne hu papa ewom Ghana ha ba bia bowura ho se me pe Kelmed Pharmaceuticals no ni bi BC 56 and as a pie leaf no so you want tablet you want a tablet and you want an ointment and no say no be use now the ointment no way no now what the ointment no e fa so e fa ho ni mfie duduru a yare no edi
eno ane se ubeyusu uyusu dia ebeye adwuma yada se papa Kelmed Pharmaceuticals Limited na yete won kano ntino se yekoko nko ade a Kelmed ho ne kwajo de na eyekuro bia je se ekuro wo inside fine na ekuro wo ani so a wo nko ade e ho nso BC56 na wakwajo de e wo ho na me wo foforo nso wo ho a me kwa aba ne ato so na mamemfa birthday for yi enfem na fe yentoa so happy birthday enkoma Dickness Rebecca Boahima happy birthday enkoma Dickness Rebecca Boahima ena o sheno no erade onshro erade nyo kese oma osumfra dumu enkwa dumu na erade ani munyam so nkoso anya kese mfama Dickness Rebecca Boahima happy birthday enko emma sanso na sefa yeboa happy birthday enkoma sefa yeboa erade onshra erade nyo kese kwesi se obe kese sefa yeboa onu nso ne happy birthday erade adom enye kese mfama oma osumfra adumu enko adumu happy birthday enkoma sefa yeboa ti yem birthday celebrant no enie na yankasa yendie nso diodu ene diodu birthday happy birthday enko ema diodu kra na bro for ne say Samuel an Richard Richard diodu erade onshraw erade mauso friadumu nkwa adumu oma wo ma no enyini fefefefefe nyansa ne ndiemu erade mauso ye ni je ho pa camera team ni nyina ena show a happy birthday Richard Diodu happy birthday enko emfa Emma Richard Diodu ayede no ye adwuma ewo multimedia ha safe yeda say na Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho open Nokia Samsung ne iPhone smart TVs tabletop fridges ene Franco ankasa air condition ni bia trimike na kwajo de ho ye wo CCTV cameras so ewo Franco Trading Enterprise bibia ye gadget bia no ubowramu wo Franco Trading Enterprise a won sabe kabi Mr. Franco ne number enie 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 now on a Franco Trading Enterprise akasa Franco Trading Enterprise still phone papa fee anyhow